attention TV so and none of them soon for a queen to wap up every eye. I will federally me say, I more fair. Me after me did this and more fair. Yes, was soon for a queen to an assembly. Me jamming now so Edin some a brow mouse so whether me till a cost ever social media so. Now, make out said you may put a so much assembly me jamming now so I say, me shaky, I. Say why you drunk as I open me cramenko oba tampa traveling to agency for the summer thing oba tampa possibly travel go everywhere but you be our person oko America or person oko Europe or person oko New Zealand and if an person oko name it call them now only or more ending come on my updates in our if I going to some I from batampa line now a good screen and a super mister from one only or more ending come. And chain and bejina had with the phobia appeal kumasi. Now a branch na okoku a nearby AHENKAN. I a friend James no. Emianum adofon. Not just a branch or your comforted shiam one casancasa. Just not to say a juma no or shebia sea nyamia bono. A branch 21 years. Only dear or dear sin so no bepesican tempty. Juma o diano not just say ye nearby if ya hinkan one medical edin the wusi. Not just or shall see or KASOA. Kasan so they were dear abubuano I or shall see or KASOA to say, oh dear would they ye kuma maybe a painful. O kumpin for no efano abobo ya. A painful our pair abobo ya de be a chop money be mano. Ekun no efa abobo ye. And I was uncle Kumasi. Not just say, and ye near bay soon and I'moko Kumasi. They said, oh yeah, go and come. Only Kumasi and Kasa. Not just say Kumasi Hotel, one of the hotels you so. Yes, you'll be a funny 2 billion. A classic, the Eden. Offer 2 billion, do so poor papa Edis came Jane. Ah, just say, yeah, who need that? Ah, Mr. Apostle, but just I guess into Montiana. And to Monty and to me, and ye be a farm. Where they all you and I was how come ye, Miss Ramugana police for I am near maybe of our own. Yes, shana, dear Naya Cassians, I say ye bed dear tree. Once I fish your crowd, I caution and not just any brabber. Miss Romo, we and 77, Mr. Omo de Omufi, ye poor Mufi, dear mana. A police for me, I ye be beyond farm. Ah, fianza, young Sabe Moe, I said the bonnet, Tossumi and San as I near Bressa, ye betchen. Eh? I say near Bressy, a bet chibre, so a dear woo. I just say chassis or KASOA, a comping for as I go be 2 billion, a walk KASOA, not just a no, I am self chrono or defining I am. This royal will be a dance for not embraces. Yeah, a beto just say Nipaboni phobi. Ekuno ewo Kumase, more munim Kumase pa, you know. Sokobai, baby, I rahose missy, you know, your fraho a passo. Sokoban Apostle. Na era ocean or Kesben, but join me live now on Facebook, Kesben TV. There's a lot of my home Jume funeral be drawn to pay, and I'm going to share with you. I are a hosem Tia Yako. Na era no free our free mono, and ye free mubia say, Obiba Kase be a sebi or yare. Na me investigation am I from London and Ranajo, Ebenina and say. Era fefe nikunu. Ewo English ya brochimem ye kro lande mu a ewura no ekunu no eja odipa ho na am told the crash say enyasam no nyina na meka de but meka kakra am told the crash say bre ba say krati ebe so be ye ewura no ho ade no ono amu ama osoma ne papa na ne papa ba ye na ne papa ebe ye ewura ho ade ma no enti krati no ba ye no one ne yire omani ajepa na ewura ya wo hwe no Kesben TV so anopai oyo hinkasie bi ne baba yo papa no bedi ade ne first born owo no ene awura nti ye frɛ no AHENKAN edimo amubɔ ne din ye frɛ no AHENKAN mo kan AHENKAN amubɔ ne din AHENKAN ne nyina no AHENKAN na se nyina ne sɛ awura no ne papa ɔhene pa ya teze ɔhene no odi mu ewo asantemantam ha bibinti anopa me na kasai na bibinti me mpese na mpese yede nsem ni bebre betutu dwa ofise o se basa course beba ne so ene ne mane man tibi ho a yemfa nte kakra enti oyo hene kase bi asantemantam ha ne piesie enti na ye frɛ no AHENKAN no now ne kunu na wonne ne di nkomo na be ma no susu se asaba bi ote no ewo ye new site na ewi asesa bi nipa ba akofo nko ano wote ba bi aya na nyede
Sabi na di yomu na di fremu ni fibe mu bi kura anadwo obebe fie no na e wo se otimi nya obi a eja wo be bie gate kura ma no ananse nipa ofie ho a eye enti be ma no na suggest say ewran nkope house boy ana housemate se ne be ka no na womra meboa ema efie ho dwumadie no enye kama enti ewran no so ko hu agency bi ena agency no so facilitate ye ena womode sa abranti a wodi awura ewu ya womode no ema no se one ne nkotena fie ho na one ne konkoye adwuma na arawo sama ewo mu pa nso ba ko ne se ewura ne maame ewu ne maame owo no afrim edi maame no hye fridge m a wo mo be ye no nyame adom a efi next week iko na ne kunu ewo London bema no ye Reverend Osekofi ne obo kotoko ene has ne baba mu a ono na ware awura ahenkan enti bema no nko beba next week no wabaye na se yi ena ye bona mane na no dwoada ne se na yire nso house boy no oba fie so obeboa no wa awura ne se kan akuno. Now this is the story. Krate no edi nani die kire se okay so okuma awura no police investigation di and some bi ho a me mpese me kom bebrebe no anadwo ni police one penfo ni bi edi nkomo on say police the IGP the order ba so mo nkasa radio so and na me ne kru nso hu nipa from London edi nkomo and I've dropped much into the issue and yakoba say man ba be na say na krati wo fie ho no according to eyewitnesses no and bia no aye din and abantie no so a odi awu no and wo Kesben TV so a wo hwere no Posifo nyame adoma me mo IGP ni team abaso Dr. Go dampare we gina me feeling no and everything na ped dampare asem e go ped dampare asem because or your action man we ka ba se nke be kana ya hu krache no oku awura no wokuma se apaso sokoban but posifo koche no onkran odwane akọ. This is what happened say onina mo no nyina no na dwe ne se oku awura no na ofa ne car no koton a obenya sika. And it's a 22-year-old boy ya motion or Kesben TV so ya obi afa no say house boy o metene fie no o meboa no o mani ono so nsan kona no o ya ne mobo wo ma na dwuma nye no ono no hye ni tirim so wakuni fie wura oba no a obeye yie no wakoton ka no enti o ye no fa sekan e no de ko wo awura no na de ma ye tie krati we talk to the lady on was so say afi no anadwo so betimi ya kasa de ani say na ahenkan ene ne yonko awura no e kasa ofon so e don ni di nkomo ni mu no na ba say oso de sika awom o sika kura de ye de awom o to kan so de sika awon no no e na telephone conversation no kate but awura no oya de pa ono so for security reasons me money din post for no say e money din and you no na o trezi ya na ya nwumre ntia no pa and we call report to my police for no police for coffee so ko hwɛ asɛm a ato ni nuaba no ɔmkɔ na awura ni dem hɔ ɔmhwɛ hɔ nyina no saa krati ya mo hwɛ no Kesben TV so 22-year-old boy ebra o de sika wɔ no madam ne sa na onwui enti ukofie hɔ a ɔnante kakra free baby o de sika no wɔ no eba be se some few meters bi zenka obetimi anya boafo no ɔteateam edi krati hu sɛ awura ni nwuye no akɔ ni timotio ba me yasa parliament sa mra no ayede se obi di boni enku ne bi no so mako ye film because akwa we I don't think so sen kwatena se di 2 days kro we ase obi ire a o se kwabo no fie o de se kan wo no na de anya wo mu ne se ana de ya wo mete kese wo mu ne se e jefa no pe ya but o se ka tama in kan da ho a wo pre no a se kan na wo no a moje tu no krati se akɔfa wo ma edua e o fie ho sa de be bo ni tirim se be ya obehu se wo ku ni kura wie and you hear no ana okofa ne bag on them ana ohun se nipa be fie ho a on be hu so wakuma henkan and the oya ne say obomoni atwe ne ofom edi ni firi bi oku no no ne ko share henkan na garage o park ne car and what ton garage nim and na just say even if say na ko betimi aprempo after dua no de bo ni trim ne se kan de awo no na nka henkan betimi aprempo na nka abeda gate ya no obi dina ko hospital a wasade na ko share garage lock no akwaya or that Kesben TV so now what is happening is awura no a ono ne kasa ya na de achi omko ya no kohwe fie onyina na oni ho edrom ahenkan ne garage no investigate na mai ne se wontum me da se oje bre etwen me ai
Osonfo ekwentwa na mesikoso ejina menaso so Ghana police for we dey mensa gu mensa yimpa say ye hwese traffic light kra ase o baabi a ye betwa na accident kese pa esi ekuni pa mo dey hwie gu ansa police for etu anamo afa mesem say baba police for mesem say case bi si a mesem say man in temper na nkofa oye ne kese bi ama ya hwere nipa bi a titiri bi a e bi afia henkan kro no didi ma busua bi o odidi ma busua bi ne nkwa afi atiasefo asa ye ma busua fo nyina ya akọ musofo ekwentwa na mbeso akram